malam minggunya Purwadadi Kalijati Subang. Ini kalau malam minggu ramai banget kayak pasar malam. Oh. Dari jualan pakaian, jajanan, perabotan komplit no. Dari daleman. Nih para ibu-ibu nih. Buku. No. Ini dari buah, jualan buah, sendal, perabotan loh, komplit loh guys. Kayak pasar malam kalau malam minggu, tiap malam minggu di Purwadadi loh, enggak Purwodadi loh, Purwadadi Kalijati Subang, Jawa Barat. Make up komplit guys, jajanan